jungle. Audio jungle. Hai menaze hegima izai hai menaze klumdele iawang riamna na mai baike huzing kaiziket kamai hegi gede reinsa polia gai radele notice state Assam Guwahati ge Uber company go gari kakrai be pena puinung hana ko mina hangket je kadui be dele je kachedele ai je kakle be pet be je Guwahati Christian Basti area getati be ba mai ting muin chat kreuze minute himre ai go mi hi gele je kachedele man sa po mena sa je chim puinung jepsu kadui be pego gari gene te be te le zaka chedle zai chige Uber company go gari ka krai be pene chim puino hana poi ko ze kadui ra hange pe ma ze pi ze bam de le zaka chedle Christian Basti area ge wang chang ze petrol gari mi taw dui kailu ze zemna nga be bam ra me pi ro ze bam de le zaka chedle pe chu ku dui ra hange ze pe chu ku dui lu be chang ge puino na police station ge complaint te gai be de le zaka chedle wang ze chige Uber company go gari ka krai be pe bizi muslim alize police mena nimni de leize sale za ai seu gai ze milungwang changba samak le achelus du chuna tingya anui haimena zanen keune ze mpui mi merame ting ra hangena salya gai le chuna tingya anui zime mpui mi zana mpe mi merame lesina changze bam he mata te hi me nokri te me business te me zana cham cham lam gena the bete ro merame city state zana district cham cham rame ge india ram ge anui zime du bam le india ram ge ru namak ze hala countries ka cham cham rame ge du bam de le suppose zigena ting mui ding hi ge nang ni te bete ro bi ge uber me ola me zana rapido me za online gena booking te bi ge za nang ni ru ne te bete bi ge ting ra hangena hai mena ze chilia gai de le Zananori State Assam Get National Liberation Front of Bodoland NLFB Hanam Kyang Nari Government Spy Medaga Surrender Te Wangai Di Memina Haikeze Hangriak Te Seziket Mezen Zanai Baiki Zi Inkai Rimaige Assam Go Government Lamgene Kacharang Kang Kangawe Compensation Mina Hangket Ge Lagna Pegai Dele Zakachule Za NLFB Hanam Kyang Nari Surrender Te Wangdi Meza Assam Go Government Lamgene Kacharang Kang Kangawe Compensation Ze Marhabed International Auditorium Panjabari Guwahati Gene Paypad Beta Zete Gai Dele Zakachule za INLFB Hanam Kyang Nare za mainstream medage te tibeting kum chana za kai ji ket ndi keuge surrender te wang me bole za kachedle The India Ramgu Reserve Bank of India Go Governor Sakti Kanta Das Nanzanai Rima ge sa India Ramge circulation gine rangkang changna mile silu ton rangge kamkyo di bechang Chunarya changje Reserve Bank of India medage ai changna milisi rangkang wang changmak bajak krol changkre wang changmak rele zakachudle The Reserve Bank of India go Governor Sakti Kanta Das ne saje India Ramge chuna circulation gine rangkang changna milisi lutora hange kamkyo ni bechangge RBI medage wang chang dibe 87% rune wang changai jela rele zakachudle pan sakje wang chang marele zakachudle The India Ramge I Reserve Bank of India mena circulation gine rangkang changna milesi luton rahangya namje kamke ni bechangya hyakra magzaine du mego banker deposit rahangya peting pi hi je pedle kagane chuna ai peting pi hi rangkang changna milesi hyakra jane deposit te ra bi hi jang ga dele jana nang bank te je exchange te ra me jane deposit te ra me design du te dawlak luisi dele zakat dele kagane RBI Reserve Bank of India mena saja chuna re changja nang dage rangkang changna milesi bam jala le jana apnigu office gine teje hyak daw du rele zakat dele kagane nang te ta te ra me deposit te ra me jane exchange te ra me blam ge za te dawlak luisi dele je sale Zane Assam ge zemna me zane gari reme ten ri rahange kahara kagai zebambe Assam ge tilang brogedu pakna be bizi Sradanjali flyover Guwahati ge telewhichi daga zebambe Assam go Chief Minister Hemanta Biswa Sharma ne tetibe baike zikreuze skui maige let pet betate gai dele zakachedele zachuna pe peregena gari reme ten ri rahange Assam Guwahati ge telewhichi daga zebambe bizi Sradanjali flyover ne state ge chuna kaha Raka gai brogize tilang bedele zakachedele Sradanjali flyover pataze
2.28 kilometer le zakachule za ai po sradanjali flyover kaha ka tlebge tlechu begene chu za tleloi gaibria ka changge ka charangkang krol hai chumja kreujes rukplana tevje te tate changdele zakachudle za chuna assam ge zemna me zana garir me tenri rahange pe pere gene kaha raka gaiba flyover tilang baza nilachal flyover le zakachudle nilachal flyover za four lane zane maligong chariali gene kamakya gate ka changbe te tobe kaha le zakachudle za aipo nilachal flyover zadu assam go chief minister himanta biswa sarma ne tetiba naikum tingkum changna jang kaije ka chum ka pai kyo hiji himre magel let pet betate gale zadu ka chudle Zachuna tingge gdere peting siak ta sangdi bzigene zane China manale ze hateure gdere be bam ga cham ge bam di bzigene zane chuna Taiwan manai China ma ka ge ka klebe ka bok bze di te ze bam zigene China mane hreim rora me kada ta sangla mui zane spy hange du lut sangze la rele ze ka chedle zachuna China gdere ge bom dilang ba gdere ge tu gai da ge gdere siakam du ba bom planet ze nuclear bomb ze haiming la le zakachudle za China mena ai nuclear bomb zadu gi ki ze te pet kurele zadu kachudle China gade ge tingtia ai nuclear bomb ze maki makdele achulus du gade re peting sia zahre nka ki bi gai da dige China gade ge ai nuclear bomb ze ki bi ze chuna planet ze haiming la dele ze sale za Ukrainian gade chei bam de di Russia mena hreite ze ngi gud bige Ukrainian kadai chei me bo Russia maza reiza ngam rape mag razana pnugu kadai ze inskadu suter rahange pe mag rahang Russia spy maza reite ze ingiza pnugu ram zana pnugu kadai kating kang bigya za dei chei changdi bzi gena pnuida ga reim roza riadi dele za ka chedele pose zigena US gu president Joe Biden ne chiluza White House lam gena Congress madagya Ukrainian mahang Russia maza reite ze ingira reim rolu rahange ka charangkang US dollar gana 1.06 billion dollar kedle zakat chedle US dollar gana 106 billion dollar kedle zakat chedle Russia mza reite za ingi rahang Ukrainian mahang reim rolu rahang ya pera Zaina Italy gde go Prime Minister Giorgia Meloni banai panape Andre Gyambrunu tingkom kreuk lakte gailu za klakte tadra klak chaktra hangeza kam keun chi chakaine le zakat chedle za Italy gde go Prime Minister Giorgia Meloni banai Andre Gyambrunu na tingkom kreuk lakte gaiza panai na hangke dula dele zakat chedle za Giorgia Meloni banai panape Andre Gyambrunu na ndaite be bizigna klak chaktra hangge kam kemi ka cheblam geze lian chi lumak zela zakachudle kagna pnai hangna lui ai klak chaktra blam giza pnai lungsia ba madu ungale zasale ai gena mai bai kyu hije ingkai ziket kam mai higi ge dere insa po bazal wai gai dle pi gai zain kingai ni mle ne je to dle